Et c'est l'arrivée du maire. Ouais, il a wan manje jiga wan jigina ko kile ko jigar man ko orne wal jonko ko nyila koleli bobaj buroko boli banko roke bajake bono mangum be munamora aw diwli dikku ku pali kan won ko don tulu mu yisu buroko be ko nyila ana buroko bola afan won jogo bo
limira apo won fa mu mange jat commune bajat sinore ya sebo kes kare sakia ko fatia mokade sans plus tarder et fo monda womla friba jibu manoma o bego bloqué friba moy pam baken kamindia bala bu jome ana na sanken bare jat awo jata dikan ni bana o ni etuke on dat muy ku gaba ke tangen jadi bolongo be tout on sa wasali wasa wono ma ko bloqué friba aw ani bana o le etuke pa sanken aw la personne morale la commune pour ça on va naja ñaanu jaati konda ye uma anu kita la nya fojile man jaata be sene yo men anani wala mérité le maire a pas bojo mo kade ngana ko ko lu ñu ko luy jaat kare ka fet yomo yotta de yoonu baye bir ku jomore warno ñu dalen tade très difficile parce que baja wa sume wana bon di ku ni bana ko kana ko len kanu ndia me ta kambe na mare o li di le mare di le pare ko tare man ko lake mo kade ko loyi alors nyamani lo be no ko jira kan laje kan nyale be ka be mun tade tout nge alsen nyanto sale ende safo dikas kana zakati sun karu sale len dikas sanken ala kom anota brate suke na war na do ajum ta de bare ni le la smooth mo kam national autorisation mi sanken bar le karungo akila anja tate ngeba to je bere mo kale ka sanken ko di firma fati sun karu sale ni ka sanken di ordeti alikala ala kom Ousmane Abo Sale alimama eti suke na dala jaw bien sale yo bare balay won mo be ngol lan tate jaat tanka wa honna je Kaira tuti purlo agele ola encore ama samba tamba kasoforo kangu soforo ndi kusaka ke bamba tuma kasoforo kuchila dat bok ngerlo ja denga yan bega dat wala populaire tout bar alhamdulillah rabbil alamin parce que ben yati Kaira ama samba Kaira yamni diga suma kamiti bara akila ndi kusaka ke bamba tuma kubili kutalen kujama takone katalen man kuja ukurta tabor kullon amasamba nakani alamane kila yokusaka kibba tuma kungaru ndiso kone finki kukana alamane yan amasamba ka arembelula alamane kila yorembelula tata kusaka kone amasamba bikunyira kunumanjalo mbato ko kila kuseka ko de no wala kala ko ta fay di wala ngi sof met ka fete no batuma dat parce que ko ma da fay on tate parce que amero Allah salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawm al-din wa ba'd ayuha al-muhadirun wal hadirat أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bani bukuman sana mi tayati nema dina ti nema talaka. Yelle saf kala kamita de anan kare so dika safo. Saf des invités ko invité no bekate. Ali karamo na bay dala ko awal to jodi. Bare agamo an sini na saga para yo. Wala benen alfana mo o banju awol dajo bekate ala ko suka usani da bara ni sanke den o kwano ko sanke ni bare bekat asi tula ko wala sanke saf no mer di les invités candidat qui dit nous candidat tout on est carré sur ça di ko do chak se ko redo dune mo to lalo alo be kambe no so de la bidon be kambe loko dama ko invité ko le furedi furedi fila wala do de anyama Boy ga kanta le ja ti ko ya fure be ci me ci di bo ci di fure af de ko ta de bare di fu do wala do jam fu do wala yes bu kan ka de jo be ko ma ko le ko mat di ko rego bo di rego wala mu haja yu suduma jaw ni le maire di kana ka bañe ko hani la ka jaw be tan de so kan ka da ko ya ko la ta ñom de sa fu mu le maire
sumol sumboma awde jole jat bettade ske pamatu ndax wama jat ayno am nga wolud wana wan jebe kal jarol jaman kan awde jobe to wonu mat wonu jori kul ko rek wala ko bugala ko le sa me jagari kala ka be kan te futi am di furo mo ka fumo fa te futi wana wan wan kan de ka sangana me kan kala kali jam da e jabe wala importance jam sangen an bade anan jam fumo fia yo la fa leru ben kan kala jam ka ku yoron bon la ko titoran les invités muso ngombe law ko invité be ka tu sima yomo du ku la ko le kan jode sele londe me kan donde ala sele me kan ben ko distribution du paya ko président de ko wala be Casamance la Casamance ko ni ko di ko bëgg ni ko Casamance jaar di bañ an manje dale ñi dal ni ko di jigal di ko mi Casamance kon wala ko tebra mi diga Casamance yo fa me bañe nafa adum nafa ado wadu libe wala ko nafa ya pour kajo ok ni saful ado ni kare so di ka saful umzo maram ta ali do ko ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تشرك قلوبنا بعد s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Ñambe safo ana sandi kare so dina safo yo yema musa beni ko wasa sandi na folo pour ko palam kamitaate ko palam monsieur kamitaate di le maire am ñaataate ko palam bañu wali ye bendi folo ñaa fo fulebe mana samba beni essayer madame monsieur. C'est avec une grande joie que nous tenons à vous exprimer toute notre satisfaction et reconnaissance pour ces moments de convivialité et de partage. Nous remercions les personnes qui ont traversé les kilomètres pour permettre à leurs chers apporter leur présence et leur chaleur. Ce moment est l'expression de montrer notre affection, de maintenir des relations avec chacun. C'est aussi l'occasion de maintenir notre admiration, relever la patience, la grandeur d'âme
l'organisation de cet établissement ainsi que le personnel de l'encadrement, qui ne ménage aucun effort pour le bien-être des résidents. Alors, permettez-nous de remercier vivement ces personnes qui ont traversé des kilomètres pour être à notre présence. C'est notre plus grande joie, un immense plaisir, une richesse dans notre vie. Nous garderons dans nos cœurs ces souvenirs, dans notre mémoire, une journée charmante. Je vous remets maintenant ce remerciement avec toute l'affection qui l'accompagne. Merci, merci à toute l'équipe qui est là devant nous. Et je vais tenir aussi à remercier les élèves qui sont là, nos braves élèves, c'est-à-dire les lauréats, qui sont là devant nous. Et je souhaite encore pérenniser cette activité. Et je souhaite aussi que ces lauréats font partie des lauréats de l'année prochaine. Métier yo la demale kan wa avancer kam mo le broko métier ana sa nam manjo kon ku ngelaw ko la kom ko jere kayete le isuje kanyam ani lo ma wala yete isuje kanyam ko mo li seno mala jere jaayeno wallo bo aso ka karanga wala sinya ko sofa ko ngel ko ba kam bay ko ko sofa ngel ko ba kade isuje borom ko sofa ngel ko ba no ri ba bu ke koy pour ba be jo be yawo ko na mo ko karambo bara finki simi dawse wala ko mo bayale le ko yoy tan melo feta ani lo e pour ma jo ta ta fama lo fe mala kara mo kan wano sofa ngel ko ba mo manja mande e wala yo ba jiw ko bir no la kala babe musuñu ka le maire ma jall ban mais jak activité yi ima ne lo e formé mi ñeno e formé kare mana ak jow man to bu babe parce que activité manje e baje sembe wala jalla be ka hele yo mais ko kan mansa ku mañ na fa yati ore don kara la do pa kan angelo parce que ku ay ko wala ko li koy jow à chaque fois ku la koy jow be ka kara be jobe tibe be jobe ka burak mo ke sus bala so be ka kara mais o ko dina ya kan mame tike bo ngonu tike na ro rek la ku ngelo kala ku jobe burak ko ba tibe be ngi sus bala so se pam ko la kala fu jamara o pampuli wa mu yaka kala bulay bala école kembu ko kané yene no sofa ngel ko wala burum o sofa wala burum mo kana ko poya pour kanyam yolla dani ne re abaraka ni foro isen ko safa ali karati isuke ali ma mayti isuke a président ay ko séda tuti isuke président et camarade qui discute ni staff directeur de l'école qui Bambatoma ni staff surtout la marraine dit le parrain et gouvernement oulé ni staff les conseillers kamande beaucoup ton ambetata délégation yombode staff momak ni salon ni bani et aussi par ça en dirait comme acquis sababe manu be natata te wenam ama samba nanoli kukila ko bobo ko di bukana ko fama ko mane kayra di jibeli a jiro tan santu jam to jame mana nag rek kayra yo en tekan éviter cham en tekan éviter e felu en tekan éviter poyu disibimba ya solo en tekan kuje ko nyama be kan jimbe jabi ko bobo lisaf kupalo
kan manje keti dere kanu jaworem isketi bambatuma asemplongo ibu tunden jomode safi mamak awdi kuseka kanjiri bore tout buram keti dere en jamani pin pan jupo mamak bari jomode safi jomode salon jomode kadi bari mamak karitoro kono karitoro jomode safi mais aussi ni saf bukana gabe mutate buram les invités kan manje ko jawlo jaw ko ben tukate jomode safi jomode ko kontaan fo folanta fenom jomani jube i jonkor di waccimi man ɓure badio madame la marine madame Sare kadi jonkorom tenom école élémentaire de Bambatuma yanmanje diku palom ketimere kayno le conseil municipal Bambatuma e bobok di les écoles sos di programme solo manje de kamana école mo di finira ko ngol ko karam dak man ko résultat na di yo ni mamma man jirambe no duwa muy kat Bambatuma amo sane amitatati ni mamma man di sat jirambe no duwa man jebe kane man école yorola MT rambe no si fera di xarja man mo jone na école lawni tak man di ko jira ko la ko tak kum se ko karam tak i puruto pani ndeñu bedi estal le parrain di la marraine kan manje kabajum pop si wonoro use be kan activité ye be ka greffe activité ye be mok di alaman na karan men ta karam na karan di école yama ko ni uye école élémentaire école publique na karam le premier ministre Ousmane Sonko na karan men ta karamut di école de Pouré ko ministre tout kanu badiam yoko beri je fangom en tant que maire mi karan men te karamut ba karange bo wucci bi peut-être mani bokk di kabaju chance be kala ka ketata donc Bambatuma kanjan wala ko sola ajir olola mo ba pour o badia ku ñi kema o encourager ku ñi la kolola o sofa nit ku ñi la kolola bu ko mo ko karan mo ko bokk di ke de be se placer sur le Sénégal et c'est possible donc il pourto ingomodi que remercier fanfan ku ñi la bokk di la ñi ñu mani encourager i remercier ko musa ka karandi pour man ko mona ko baj ko de mais aussi ko wala ko li kan manje ko bokk di ka jikara ku ñi la ko mona ko baj ko de ko baj donc jomadi kan limbari non mais aussi i pourto ni mamman wula keti Bambatuma wula keti jore yono manya yeti yabo kunda wula ko ko be jukku jaat ci changement semak sos bari kabajori mo malla met Sénégal wuli de ko getate pour bu kanak pe bureau wuli ko getate pour susuke bureau et suku ya no sani wul ko bari kan jikar wa man wona no kando pour mo bi ngole ngaru yuwa yemak di expliquer ko kate di sifana sponsor wala ñu rambe no rade ci duas wala ñu rambe no raka soforo parce que urtu wana sa man kana ko de kateyor pour mo ngole soni aka soforo di kan wi to tokon monu duwa tikema yuru wayte suke de molen e famane nokkel donc ko kate jomo de law encore tout kila ko kana ko bom yati Bambatuma bare po baba anan manje o etatata cenceng man remercier o mamak ni salol mamak parce que buroko bola Sénégal buram ekbe mo fo muteñi rek bu kana ku jame jam kasanke la kola bu kana depuis nan teñi be ko be jaat donc alhamdulillah yebo yonam njombode sa agranga mo enam ñancho sani vraiment ñancho mon grand frère njombode safi njombode sali njombode ke joy invité e woni simaya yari bore de joy di kasanke na kanu sankernya invité kan ku jantena kiya mambi ku jupo mo parce que wana sar wana di kasanke nak wa formaji wajibe bajna fali bu kana tumburom donc njombode safi njombode sali mais aussi pas de safi ni sal également ku tiom keti jaune 26 Karmanje Koketate, Lamine Boy Sane, le chargé de communication et la jaune 26. Djambode Safi, Djambode Sali, Sekou, le chef de village de Koudjumor, Djambode Safo de Salon Momo. Mais aussi l'Issaf, mon frère, Ayonom Amitate du lycée Olola et Olampan, le surveillant Oyonom, Djambode Safi de Salon Momo. L'Issaf, comme c'est Brom Kabitate. Douora, Wanosane Wanodiale Benyes, Dibolom Kabetemite,
di baraka beti amasamba inshallah mite pane sonola amasamba jana kanu alamane e se kayra ti kayre kila inshallah pani bajo donc jobere sa bokana kabe mutati bulum sankana ku jebe bak mi waccini sababe mani jobete tate je pense la marraine na lolo bo angarum primap c'est surtout activité o yan man yet karadia ko ni la jaat ko vraiment un ko be saluto mamak le fait que manji di accepter de ka bokem activité yelu di ka primer avec les meilleurs élèves di ka namité sofori di ka namité poy di ka ske bambatuma il faut mani je focum en tout cas wul ko kitate pour muyu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh